Tengah aku benang kan itu move kumno tu. Kamu pilih use ki punch, ki elbow, pilih air banyak amat kurang. Use nak ki elbow kan. Elbow mah. Itu. Ya. Stomach. Ada. Betul pak. Dus, ya dan hang ni mentah yang jeng Pak Joni. Iwan ada Pak Joni mah. Ini pedengki. Noi kurang wasyak saya. Dia. Ni baik Pak Joni. Allah, Pak Joni. Pak Joni. Kau nak bilang, wah, tengok suka met kalau nang scam banget kalau nang tak rawat. Langsung kemet maha pelat ia gajingnya. Hubor kiba, suku tenat. Kamu tahu ya kan ikan World Muay Thai Champion bah. Sesisin pot perlu ngaprian supaya pi siapa kan ikan tu pernya rengkat iba akar mel, bahkan ikan por nang ni. Ayeng jong iba Johnny nomor wei nama dengki nong ikura apa syarkai ba bolawan raru ya kan ya keribe ke jet benrio ke jongi lami maru ya ka mau menono ke stit ke jongi bar ya kunjuru ya ka India deh ya keri India baru kowe sya wei na ke jinghun kepala long ke Malaysia mentah ada pun di beliau hakani ke pertai berkata kalau hapot Indonesia mundang sian ya kan ke World Muay Thai Champion. Nih, bat ila longru ulado. Minum job mo. Di hari ni ke for so komen bang ada dekat bapi ba Johnny. Boleh. Di job mo. Di kendiat ba Johnny ha ka bede bat kanika jinyak linti ke job mo. Kam tam kum ni ko pidi shwa kum boxer nei, ngaso pidi boxer nei. Di pila ba tu kendiat sapang jompi ha ka ni ke por. Te macam tak lu ipar ibadai ba dan karate de long inspire first na ihi de hadin nang to buat keselong proper no hadin mangayo ben join hang ni hapo sai kan dengan Sports Authority of India hang ni hapo lo then to layak to boxing career to hadin ga jano to ga jing accident tengah sange no kumba license de hadin nang to ngasu dan bok man yo pen power teng do iba isaya karma pelang ibadai inang penyak jauh tega happy dat terus the MMA club kemudian hal lain kera. Di maihi kan bela pensulur dengan asisin ben kiun san biangka. Banyak sekali. Hadin saya ngaleng yang mut cu ban yo dan jitumu cu. Hadai mai pensulur so mato kala long history pat mentah. The rest is history mo bong pareng. Tiga mut pisdang kubu boxer. Nei. Di menhakan ni mo ka kumu pidon hani tak ben bel jongi tak mau bersyarkai mo world champion mo ti new di jongka Muay Thai nei Muay Thai mo ti akan perlu kom pipoi na ka boxing sya ka Muay Thai long hadin bang poi ha to ka MMA long ha ka mixed martial arts long pio training ni borok kini ki jajing la ka ta te nak ada sokat mixed martial arts kan ka jingya itu begitu ginang peniat matena Chennai ya perlu yang to ka national ngelak kai ka tu ngijab ada nang tobat isya kontak orang ya sementara Nepal macam senam. Jadi hadin bajab nang tu tadi orang ba pila asya select nang bagan ya World Championship kemudian Indonesia tadi orang banwan ya ka coaching camp. Long adon brew itu long kham hima ban ban ki bana hap sa stay. So ngat training hino sini orang meleleng kan prepare hima sini dela dia. Ngidon bok bro ba kaya ka jela jui kalong hilly area so pindah training pindah nang ban training ba kan yarap bahaya ka endurance ka stamina ba strength ti ha ka biade bat kini ki competition akbar de kan ka competition chatai kan ngut ki opponents ki ba phi hapan ya kendo laingut first jong nong Ghana second jong ka Philippines dan uneu nong Indonesia final ni kalau ka ika burong ba khra mo kham ya ka ri ka jai ben ri ka jongi teka hadin jong kata hadin ma phila yo kan ka belt mo ya kan ka nam ka jong pi kan ka takama ka jong pi ka ika jing sngo ka jong pi hadin bangala sange hadin belajar kum turu berkat ngalah sukut no kum ni tengah useless mah kata ka sap ka mangadan ada itu ngaso ben penpa kata ka jisungu utrai kan ba udang penyuk yang kan ubal so kadang gaji ku jung belai mdai kayak itu mdai bangalong special kemudian ada kata ka jing practice ka jing kilan mat long badan kaman kasih bat kayak gaji berkeret nala deru te kamu keslom ka jing tristom kadi ban no kadi bandan bet
Ti ka message ni ka khubor ka ba piru kilaban ai syaki wepat ki para samla. Ngata suka menang iki ba nak kalian juga kan kat kubur jing sono juga. Ya kai ba pile long minat top ya kato. What expect re bandan ba yerap ya fine ban yero ya fi mano ki weli kin sa yero ba kin sa appreciate ba hadin ka jing job ya fi pat. Namdan ba i kato ka struggle jong fi. Te mau bhan da shania ayu banalor ladon ni benta ye ubau ya ka ba ulabu mu ta so ilong ben tangsu ban minat top pat ya tu bekan nimde ban long distract no aki enjoyment sa kamtam Ti kendiat ru hakabede bat kan ka jinglet jong pi sakhi pi ka nakalen jong sokar ka ya rap pi na kumno pi apa ni pi na kumno khule subur pikeli kata jikeli te kwa pan penpau ba ka KSU ro kala erap hayanga central body bat ka not Hills district ro na tena ribhoy but kwa pan ai khule i PA jong CM ro ba Daniel thank you na ilong ibala pan yo ga jingerap ba pan kloi ro na tena office jong CM kan te su don bok ban yo ban penpau kan ga jing khule mo Tinta perlok ni lah apa yang saya kut jom kami ka interview lihat bat Johnny Nongro bat lai asal si iki bat ni keren kan bat kamtam yaki kongki para samla betul di kisah di kong bakir kembali yang bat Johnny yang bat kadi di kecil kristom jom pi kadi ban minum kenrandien yang minum syak ya lambah kelano sini jatai hendrai ban pelai jingbot mau si jingbot baik haga tu kasap ke bafidan di tang kini ki pentien haga ni kepo min se sempat haga kepo di sini Jaga ya kamu Thai. Biasa. Kata kamu Thai je. Okey. Kamu Thai kalau boleh kikot ka the art of 8 limbs. Kamu pergi use punch, elbow, knees and kicks. Te sebut ke close range mah. Ladon kumnya. Te pila ban yo berkurang. Pinyu sang ni pinyu nak ke elbow kan. Elbow mah. Dan pin bat nang ni pintan pinyu nang ni na reps. Jaga ni kan ni. Dan video sekali stomach. Ada. Betul pak. Dan nak tadi.